ꯆꯠꯄ ꯆꯦꯜꯍꯟꯕꯗꯨ ꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯍꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯄꯣꯀꯦꯠ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯋꯤꯜꯗꯨ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ NRC ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯂꯦꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ in re section 6A of the Citizenship Act 1955 ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯈꯇꯪ ꯅꯧꯏ 2023ꯒꯤ ꯀꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕ porous oil by my porous ka haide koi porous haide little sin yabudune koi porous ka natre yam sakhot pole bang European country na koi matou tamaga with the free trade policy tawin without visa passport yaudana European countries lo chape ya Poland porang di Norway norang sai border gam de leite som angang som to bong sane moi di ko moi de koi di tamin koi di koiram India da pun ding ai de koi di border se ko free thado thamame koi porous ka nate free border adon we are more advanced the European country in the area of border management na koi advanced oiram that's different thing aduna sing se kai hai kanda porous border laibarina clandestine koi inflow of illegal immigrant haina Supreme Court lakthoya sumabni ko aina haje law dani ko para number 240 to 50 da pirong Supreme Court sarong thai khaga pa phai mayam Supreme Court si maji sajen hakchang sajen oina ko case more than 560 pages ka ko thaba moi pale ben adu da para number loram dai 246 47 da Supreme Court na particularly manipur su palle se da illegal immigrant mem je changam mani haibe khudam phange kai no border do phatre mi sang do subu chekpan wang na khar ga chekpan mathak tu da electric wire ga thamdana kano kari ko mingjing yung khatra to ka changoi du ne ba kai mai ta di amgu changani amgu chala roi na tra rang purani adagi di nongmai sa om pura khari yola mani sa khari na tra khale horani amai ta dum tawle ba ne aduna adugi wari ni si case da haire adu sima ade mathang da em haijari sina document kha laire illegal immigrant manipur da Paulienlal HAOKIP na haiba do mai nataba document khara laira me ko chang ai se adu ta ga di magi theory du landuri ba adu number 1 da akhoi gi kanoni masi file noting of RCIR under Secretary Minister of Home Affairs on 4/6/1973 da regarding rehabilitation of Kuki refugees kind refugees international border par torpodo par di hindi ni lan torpodo international border cross torpa by virtue of persecution adu dubu refugee ko ko sai refugee na te internal displaced person ko refugee di international border cross torpa by virtue of persecution na te ko persecution adu torpodo adu refugee ko refugee laire file noting the iram ni ministry gi under secretary government India na adu ga haire kari haire hujiki du da 500 families or 240 person si factare difficult establishing their nationality difficult way si he helamasu government phangi 540% 50 families phangre wari ni ko government document ni ko government India gi government Japan ni te ko simalaire adu gi mathang da moi si 1982 gi amasu lera me 1982 gi sina resettlement of 23 Burma or repatriate families living in Senapati district Taroga 1982 ki condonation of delay and release of fund ga piramene fund mayam ga to pi hili yauri hida adu di potu dum lai re aba du singdu hojibu lai ba sakre ba khangde smai tawduna 1982 ki documents ni sumoi da paisa ga pira thama mena refugee jing ja yaur me ade mathang da mu yaur sina kaino da masimakti si ki Paulienlal HAOKIP nate sina CDP Paukai HAOKIP matam dugi member of parliament Lok Sabha gi manisana aiba manipur gi outer gi man letter mi gi June gi tang ku 1973 da adu gi letter du da approximately chaurak na haiba maitero da 1500 refugee family laire man i gi matam du da posum thola dra sidi sum document khala mani laitaba yam yawram doini di sidi khoi gi tip of the iceberg adu ne ba tips ne sidi the hujik lady film sidi khoi gi Kuki genocide Kuki Nscn I am Sathaki Kuki genocide to the Murmurakanda Kuki area sing the Sumba village mem Hinkalaki Posi or Pony have wapam of Kamayim. She quite fast a queen Kanara Minako. Paulienlal HAOKIP Simana man high pointing the Hana Horaseboko. High demand high sea Adubu man higher when logo did not tea. High demand authority native city just masi MLA mo be wari ni and he is not koi kaitare manipur sigi man haraga man authority obi native ko research to kai haiba nati just man tweet to rang to wari ni na si Facebook to Twitter dro dini suma yam su panga haiba na lepung hamugum mani koina we not consider is genuine low de sima han ba dubu khana na putho obri na ko notice window no putho na khanarasi
mana hai sida ate game haijar oi di first round sida mana hai ba sidang aina khoi gi rebuttal pi ge ba ko aduga mathang da atopa kai ke ramification lai ge du second round taw seba my increase of number of villages in Chusampur Kangpokpi and some other hill district are caused by displacement due to Nscn led Kuki genocide between 1990 to 95 is in the point number 1 eba ko ada khoi hida masigo self khoi defeating statement haidana khoi increase of number of villages has the masamang yare ko madu causes to na this different thing ni lo da hairaga mama samana he is confessing himself ko ada kan ko amadi confess tawre kaino kanda Kuki gi village masing khoina heli haibasi akhoina da hai Kuki ni swa haite ba ko adu bu ngasi khoi yamna we thank you Mr. PAOLIENLAL HAOKIP MLA aduna mana village masing hengale haibasi mana thamme masi madi 100 cham sumedi akhoi mayam na su naga na su Kuki na su miti banga na su haire aduda moida ne village masing hengati ne yelami si adu hoji hengale si moi masana yare simadi akhoi full credit to akhoi PAOLIENLAL da pire sima ani subada masi hengali si masi gi main cause si 1990 to 95 ki akhoi gi Kuki genocide hai masi chumi chum khangpote moina Kuki genocide hai bani aduga naga genocide hai rakani ko aduna masi kana ba ponate aduna moi si indigenous people na tabara moina tawriba genocide handa kisisu May 3rd 2023 sisu genocide campaign ni ko genocide campaign se khoi hajen banate masi yengbiu yenguduna bo hu bus khale ni hoji bus mada without any interruption nini bus le ko national highway khoi gi 202 national highway 2 sida yam phare khoi honorable khemchana su highway re aphabadi phai hayu phatabadi phate hayu haba adu angtani ai gi stand di aphabadi phai phadar phati haibam thokpani mi moina bus madu di phaba aduga potu di bus selak padugi main course di moina pam pandam di already accomplish phanga loi reo Chusampur da single maite le hendaba ethnic cleansing to si moi program da yawni program success ni Chusampur da not a single maite leitre adugi mathanga akhoi gi kano da technopol gi particularly more subdivision da maite mata le hendaba naga leite mama le rami moina hojeki 1990 to 95 Kuki genocide ka haiba di naga genocide pu oiramani naga dam te le hodre more da wari bo aduna ba ta ba allegation ate adu anyway akhoi gi moina taliba demand di almost phangabani maitei meyang mathakta ethnic cleansing campaign tawba Tenopal Kanoda district particularly more subdivision the more is a control to we wari ni moina international market look as policy against policy whatever may be Kalaran project porang mayam low in control to we pothok to the success oire more da maitei finish adagi Chusampur da maitei finish ni adu mayam to di moina haidre aduna aina khambada sigi genocide to palapoda ningjing jabani da ko sima lale haide moina tawrira naga da moina tawrira haisi khoi chinne oire ba ko naga aiba group city tangkhul laiba group si yam phawan ma di mana lei expansion tawde ma di mafam du da khoi sum thengna bani sum I have no idea adu adai du deng hendok taba kanghu ni aduna sigi potuma moina sima laleng lawe ade corrupt official colluding with akhoi people who created ghost villages to draw akhoi MNREGS ko Mahatma Gandhi tu ni ne ko adugi du phan long na ba ghost village sembani haire adu sibu whether sibu ghost village le ghost the boot plate ki haibani leitaba haitare mai mong da leitaba village semjel laga mi khara semjel laga phan lobo yana ba tawbani haibani adu ta ga di hida leiba village su di hauji takhai ba da ma yare ne haidi ghost village ngakta ne ba adu phan lowna ba leibani na adu village su di leite haina lord su yare logi matung ina ma haiji bo ba adu leidi infect di lei ne ba natra adu na di kaino man haining je khoi bab ta dre phan lo isma man hai ma de confess tore kai confession kanda akhoi nerega gi phansi hurale sima man confirm tore with the Kuki with some corrupt official akhoi no phan hurale sima haire ade ani subada man haining isina madu ghost village naktani kano da infecta de facto nataba akhoi de facto da de jure nataba de facto da village sajanabani du di jure da leite na haining ma haining se ko adu di masi leiba leita ai di village sing se khoina mama chalu di mina thiga pa di aya mana loi lei hai ko aduna di mai sisu masana masasi lale haijare si masu yara roi adai mathang da Kuki traditional splitting villages to set up hamlet herang for the younger son of the chief kain sisu kumai ni sisu moi gi di hujiki do
village ship tu masa manga posu manga do na khun gi leader amam oiba ya bagi moi gi tawbani adu Kuki gi citizenship ki ekadu pass tau dona police tau khrabani Assam da loi khare Mizoram loi sangare Manipur da ngai hore prithvi da adu gi ek tu gi sathi bamna akhoi gi khoina khangdaba asida de khoi honorable khemjang tabi re ga si song tang chathabi phai adu chuma de chume no harakani karino harakanda akhoi gi ngasai gi Kuki gi akhoi gi village ship ki citizenship ki police tau ki ek si de yam sathi ek si gi keno de yawbani section number 2 si de yawbani ek si notify to hom change chi akhoi appointed day ka we akhoi gi law gi maronda appointed day ek sem bu nati mi ek si semna ek ama semaga ek si gazette pass to ek si satna de Bapta bi ko si khoi ma si people im haijari in law gi satra moina ek ma pass to ek si gazette the phone ga notify to ek is not came into force ek si kam kan came into force to do no har kanda mas appointed day di sigi no misri ek si satna ba horani ne lak thokane gazette notification mu thokani appointed day na adu du thokidab ek ne sigi ek si ek ti semre president India na Nscn pigre piraga su appointed day se lak thokidab ek amane adun ek akhun ek ana day se chana roeba appointed day sinum de chana gani any ek right to information ek natra adagli pok show porang any ek haro appointed day lak thongane sigi ek si appointed day lak thokidre khangda ni miyana pangau law ban ek le chana implement of the tower appointed day du notify to hoy come into force came into force la yaro rule ju semde rule semde ek chala su yaro anyway rule sem to appointed day du lai khida aduna sigi posi su hujik phajadam le man su haire adu di Kuki si danger ne si man taksere ne yes mai Kuki adu lurina hujik ti modi ilegi immigrant ke mayam pashala mina village ship tu macha sang poju khul sam lingduri jadi adu di phak tare ne proliferation of new villages adu da lai si ju factor mo is man taksere adu yam phare we give a koi gi ka haitare koi gi mangon da khoina yam phare paumile na puthok na potho om thole naga genocide tawriba Kuki genocide tawriba ntaga kamai tawuno sisima thole ko adu ge korari da maitegi matakte genocide tawi akhoi haibagi May 3, 2023 se khoi lobo yare adai Kuki sing si huran bani se man taksare akhoi nerega gi fund si officer ga paisa tawraga mana ghost village save no paisa do fund du launa ba we are huran ba is masana yajare adai ahum subada mana hojiki magi tradition da masa manga tawku pu di masa ma tawtu lo ning thaw hen gi chana bi model lerame madu abolish tawgrabani tawna hoji government na ko appointed day thok tabadagi chana de hoji sudum leiri masi very dangerous ek ni dangerous ek ai di sai law do natab moigi thawong do masi yamna customary gi law haigada masi am phata potong ni man haijare adagi di maitei gam ka stage number of Kuki si kana tawbani bias amasu leibani hai moina MLA masini hengal pe potho ma laise moina si high political entity known as Manipur si masi khoi gi matam du da Manipur oirak pasida khoina moisi not khoi properly represent taw dabane ko adu hoji delimitation tawraga kon hengal kane na mayam ngang si moine delimitation khwai de tong jadu se 60 de leuni 60 will always there but constitution to delimit samasa tawrani as per in accordance with the population adu ne mayam census to binu haire se anyway taw there's different thing ne adu poto la ko hengal ka do se ilegi immigrant na te cd karino haira kanda ma haining si khoi gi Kuki magi constituency sing do hana phajana semam da bai potho oma lei bagi tholak pani haibane ba ko adu sisu ngasai dispute le kaino gam mi amana ilegi immigrant oi ni haire mana natte haire adu ta ga di ngasai gi hujiki decadal growth to mu yengodna decadal growth di ma pande ne prithvi da khwai da gi kadaino karilam dang amakha leibani akoi decadal growth se khwai de wangba akoi gi kayano 200 ti 120 ever kan oi prithvi da akoi hujiki si Kuki gi mo gi decadal growth se tara ta population growth yeng ba moi di 4000 5000 yobune ba ko adu sum hanjing sina ai gi area nate moi na haibada moi gi akoi gi nupi amana angang chani go pong na hai chahi imda adu du pa ba adu angka da arithmetic angka gi oja sing na statistical oja sing na demographer sing hot pada nupi ama angang samri go haibra chahum de chamri mo pok ya ba adu na tra hengal lo haiba adu ta yam luro adu gi pakhum di mai si yaudre mai si sum ai na hai da sum Facebook da sum pangang ga mi sum laidna ka ko sum khana ji ibu kai je da ma ha ko khana ji adu anyway ma khara di mana de tut khara di chong thore moji huran bani sum mana haire naga Kuki na naga hale haibani na karona naga na Kuki hale haibani asem Kuki naga hale da haibi potho ma question ma thore adna ko khudom more du naga gina lit tawra mini adu there is not a single naga
village later natra ira lai londa da ha mai te mu tang thokoi wani mo le pai ge sin ptv je tor su mo thokpa aduna dagi di man hai some radical leader ka haini mayam ji beli gi ka haini beli singa juma nang khai do ini adagi di machine hai basi amuhana masi haure mai debate tawna re adagi di kai dawna re peaceful coexistence purak se har ga di rational deliberation changi akoi di dum yai ne rational deliberation yai sibu kanano akoi natro par maru ni sing di lai riba maitei sing adagi di tangkhul naga sing adu maitei pangal sing si mayam si rational deliberation si welcome taw aduna bo khoi nukti discussion taw si ni natra this is a rationality am reason the base oiba deliberation dialogue tawna bu ne khoi na sa thari je adu da ne khoi na census si ha ko na taw si nrc ha na taw si adu ga mito ko se khando kanda mito moi gi su advantage ni ne mayam de la Myanmar de la ga chin de la ga moi du pan gi mahuta asek manipur masa aduna moi marakta ningthoi bu phatro adune ku ira lai po ne the formula ni moi si aina khambada whether Pongbil himself is a genuine citizen in India or not questionable ne se amasi su mu hango form 4 ka laibani kan ke represent people ki makha da than ko tawro adagi di politically endangered by will kind of grow equally ga ne ko man je punna equally grow to godam ni hani manipur equally grow to leibak su pithri lai tin quite equality the best of Tani Hizamira bot na Han Sangam Mada Jathar si bukta equality egalitarian society the Hingapo Wakaloni in the Constitution Article 14 1921 Yause all our equality is the best of Aduna Bokoida one board a quick one man one board not Rohitorisha. Kada no equality is Kai came Kaiti the leader to the Heningamba the Su community line the same minister community line at Ubanatine not Nagamayama seems oire even my day bangan magti seems oiri natra my day oiri pango in city just magi political leadership to na lecture ba internal democracy the lecture of pona ba city adu the man kada de put hore no sido endanger the danger the lai by will to grow equally grow to danger lai pa ni ma thokoma ma ngaw mo khangde sim the psychiatrist test to da ka lai ne lot of allegation sa to pun in this par ni se to pun in this means ma par ne mi samam ibo se cyber crime ka thadaraga cyber police ka taw thiraga mayumda moidin dang sat pi hang kan tawri dan ko nungdang na da ka satna ji phabi re ne du akhoi gi aphau nu pam ha pani na moi phaba khopti leite si manipur kai na agenda ni ma in leise ana masin si ai sampat pawari da ma na aroi ba da mong ta da bam yauri khoi don't trust people who without understanding what can haini what can yauri NRC implies advocate it for the fooling the ignorant masses to regain the relevance and power kind hain sidi am sathi belonda ni last ki sidi ma danger oine ma se khoi manipur gi enemy state la thokpa yare kai kana ka da NRC sin na manipur kannaba yellow me kannaba indigenous people kannaba original inhabitant of manipur kannaba there's no single method laite koi scientist invention to budu maina constitution makers invention to romani na city constitution yawudi nate citizenship act to the thangdarak pani citizen act lak ngai gi wari ni NRC 1951 gi tawrisina koi na hais ani ni amana NRIC mu leiko kawbi gnu ko NRIC na koi gi national register of indian citizen haba amana NRC national register of citizens haba aduna NRC sina 1951 sina 1951 quite fast NRC tiki see the gazette notification nate Minister Home Affairs na piba executive order mana census and the between census taraga aduga heroine na dum NRC su tawki India punamaki adu NRIC sina 2003 gi citizenship rule am lai ko citizens who are the citizens of India isina at the time of commencement of constitution isina Indian constitution yawrane ba ko as a consagi article 8 tagina 11 12 yawrane adu loraga kana India gi citizen acquired to we naturalization to we registration to we haisina mu citizen act 1955 the pira ne ba ko 1955 citizen act the base to 2003 da NRC gi NRIC gi rule ma seme ba ko whole national kan India punamok se ma national identity card pi do ni si rule and rule number 3 da yauba potuni NRIC se CCD khoi gi national population register ma laine ba ko national population register the best toga NRIC se semaka do ne siga yam khene ko manipur demand si NRIC India punamok ki tawrok kani matam tawde yaro di statutory right ne statutory right di एक ना people right ने constitution ना ते rule do ना people statute right नहीं and statute right ने बसे खाले का सोई तौर करने बको अदो हुजे की NRC update 1951 updation तो सीधी तक जगह तौर है अनामसी तक अगर तौर हम चंगी अन सीधी तो माना
kainoma hindrances ma pi bane ko na mai khamada masi enemy du state ni mana taw ngangi ba kholi ba se kai ran kanda mana pi ba point hom ina repeat tok jagre ko loi ka khre aduga NRC taw da ba se ma se why he is against NRC against lai si di something dam me kus kala hai whether he himself is illegal immigrant si singlen ngai oi re ba kaino 1951 si da ma pa pu do loi yaw om change si da 1951 mi hinga maroi ko ayamna siramani aduga link taw dun ai si 1951 gi ai gi pupu du yawram bra ai father yawram bra family tree ko koi assam da na koi gi kari hai moina ko legacy data hai amana family tree ma sema ga link taw do ne ba ko adu ne ba koi gi NRC 1952 update na dana koi kaino na ga just and fair delimitation kanguna campaign mo taw ri this is only solution ni ana masida mana yet pasidi sumde yeli sidi moji ya so ade aha ma yara me moina kai hai NRC taw say we also support but with one condition kari condition akanda it should be monitored by the Supreme Court monitor to yani haramane hojina 1951 sida akoi gi village register adu the voter list adu da moi myam si road ka si phatabani accessible taw yel adu di NRC ja hana tahollaga ko ni yet pe yaidna hayeng sida ko legacy data na semakini kari documents eligible oye semakini ko adu gi document du da khara moina adumba grievances laita adu tana ga document mak engine ba yayo adu le hodam su umre ko hapsi puthok to ne proof ai what should proof ai gi mi ngoja premana ka ai uttu ne matam ai gi document puthok driving license obi voter list obi aadhar obi puthoga amuk samdoi ne ba 1951 gi list du yaw ran wari bo ko 1951 gi village directory adi census report adu yaw thidoi ni NRC du yaw thidoi ne adu thibudu da document du moina lehodi har ga o ayam bana mo sing si register tahudre document yahudre adu ta ga sum document am lera me sida su yara si na ko dum just yawi aidna ko tawbudu who are the original inhabitant original settler of Manipur is khangdok pam change adu khangdok taw de ai gi humble appeal da ai humble suggestion adi mase sarkar mi yaw ko so ngang ye so maktani akoi thidokom change handaki lan hai be ate genocide campaign tu moina genocide paning ma khoju panbe May 3rd 2023 genocide campaign masi gi genocide campaign gi root cause kaino kanda akoi da mitop na khoju parlabani our forests are so fertile akoi di khungang si village hogol amni forest mi hogol am illegal immigrants uchuk sa cha hogol am ana khoi gi forest si nam je kanji khoi lewa je kanji ga di NRC si one solution illegal immigrant is the root cause for the akoi gi May 3rd 2023 gi hoje phokta leplet na sathe mi hat gi campaign si gi root cause ma mani ani subada suspension operation is another root cause ni sigi suspension operation je abogate taw adana ko gi nagais na su lauri metin su lauri hokju bok there is no concrete solution on and third ta khoi kano se akoi drugs poppy porang tawri se poppy adi highway gi politics ni na hojung thadoe khale thingak thun khang pote na tra nimeni ni thadok pon lo thadoe di lo yaroi ko whether just bus khara chat pe wani adu su manu kari agenda no we no idea ko adu bu moi ayamba kaino demand di phang rabani dana ka to thado su yar poni da ana sigi por highway gi suspension operation gi adi weapon mayam apan gi changai bu kholi ba sigi mayam sina thohan ba adugumba kaino ne khoi gi khusem gi genocide campaign ne ko sigi porsimana adu bu khoi na mangon da credit PBI por khadi mana chumangang thore amana Kuki gi village hengale sima he or she affirm tawre ani subada mana tawrisi moju huran bani Indira Gandhi gi Mahatma Gandhi gi Nerega gi phandu hurana ba village semani haibam haire de Kuki gi macha yankhai posu macha yankhai nupadu village ki chiplo uhelaga anobu hemle herang semi haibam haire aduna takpodi sigi mayam se these are the root causes of present conflict haisi mana akoina tammidna by khata oina underlying idea aduni ai khang mai si sakuli ra khangdine whether he is supporting NRC whether he is saying all most of the cookies are illegal immigrants hiding iber khangdi mai si aduna underlying idea oiram basu yai na koina khanabe yes yam phajaba phumni hujik dei film sida mana phongdok ni basina khoida clue oina khara pirabra haibisu sobo khogi
wahang moina thorok li habduni aduga Paulian HAOKIP ki masa magi nationality jisu so wahang ma oire aduga ma ki hanaki SIR tobu matamna su ma ki masa ga ma ka gi maraktas S gap si so wahang ma oike bani kai jai mari ka gap lai bagi matang su makha tab si Premananda lak sage huji udas na su phajana thambi khre data am ikon huji phangli ba sida maru ena singi mafum singda yamna ko gi village sing si yamna abnormal oi ba sang di am kan hengalakhi ba aduga 1951 gi census ta masai phungdo pudo yaw ki ba ko gi फजन तौखिदे है वाफम अमा कोई लंबी थोंगी फम खुदों चादबन सिंगमनदगी फजन तौखिदे है वाफम सिंग अदो एनआरसी तौबदसु मकोय यानिंगदे वाफम से लाखनी कमाय येंबे वजा सिदि अदुम येलनी येलगी लेरब खपुनी न अदुम येलने बको अदा खोइन खाली सिदि मानि येतपा आइनि येतपदु नते justice be done though the heavens fall like justice the taudia the heaven tara bokta ko justice na khwaide maroi manipur ki justice se kaino ha kan hojik se NRC update tawsi si justice makhalam ne kaino ha kan da masi aina haiba nate ko aina ngangje sing si dia kharabuti leiwa ki kari khana bani na khoina hen ko color sanga ngang mo yawi that's different thing ni ngang dia de adu ngang de mem tani ngoi ko adu ane adu potu dia sing mane khoina hai legally canoni background da khoina base tok jabani asaina pan ki ek tu abdi yakte manipur hill areas break manungda acquisition of ships right act 1967 haibani adu act to implement taw kidramne haidi appointed day laitaba adlaira magati village ship ki right mat laga ano village laira modong jani da sisu bigger conspiracy ni tawrise xcd gazette notify tawraga appointed day notify tawdabasi atang mani sigi xc amani du manungda adagi aman aina haijeri cd kanoni pamulen parangi wana trema su lebak ning bai tare mai khuning sin manipur punam ki ning mana taba machet nam lebak ning ba ma yena kha nung kha dai gi kaino do labuk lamhang mati ama sing pa tu dai gi area du ning jaba pulap manipur sin ning bangam daba ado khoina ma si dum kana gu mana lan da misguided tor mo yai ko madu ongthung sum thok pe ga di ma su kana khangni yana bokel oi ngang si mana manipur sana lebak si gi ngang khala gi afaba ne ba ko matama gandhi na hawai khoi freedom struggle to bu si da daku si phara ga mi gi hat pa sathi ba daku si phara mana brainwash to wahai gadra pajan guidance piraga lit to agitation ji tawrini ade ratnakar ga haisi ha ramayana irami ratnakar daku number 1 ne bako male re sada poti lambi do ramayana ma ithare ni amai tawdan adu ga phobada khallaga akhoina ma ji sembam changi because he belong to manipur ni he is above all he is a lawmaker ni question law makers and law backer wa khala poi wane bako adu da ne khoina bera laisina ai da haijai sidi khoina document khara pairi yam sana thamjaroi adagi di khoina khangbi du si case da supreme court ki case hawam lai ai swai da khole ai case prokte gai da bu yawi Sarvanda Sonowal ki case ko 2005 ki Sarvanda Sonowal again unit India khoi 2005 just ahum yam phajai si da line am yawi ma do khang pera number 38 male supreme court hai se Assam si illegal immigrant mo illegal migrant hai illegal immigrant si di India lo da yaute hojik si di illegal migrant hai khoi ki citizenship act yauri rule da yaurse adona moin hai si Assam si Bangladesh si mem sang podagi Assam district khara di demographic changes balance change tawre demography the change tawre my culture ke mange adona Assam is facing aggression hai phajadre yong illegal immigrant may am sang podagi Assam se facing aggression aggression landar pai do lantar ko si toka adagi di boom go pokhai dana adagi drone go paisandana fighter plane go paisandana adagi tank ga thausen basi that is adus aggression ne adu nataba mi mayam changthil laga laiba to gi demography hongta ga that also aggression ne adu gi context ka phajaram sarvanda so I salute supreme court hai sion illegal immigrant na Bangladesh si mayam sanga ga Assam si aggression tawre adon government India si by virtue article 355 we lailite tawna budo article 355 to si the union government my duty piri constitution piri ni if there is any external aggression and internal disturbance by because of that the government cannot carry on its function in accordance with the provision constitution government India should do something to ensure the government can function in accordance with the provision constitution have an ever constitution matung is the government thabak to bangam dre kai rakan da external aggression amu internal disturbance laire aduna union government kai go makhara tawraga constitution makha da leba ngahalu haibane bako aduna hojik phokta
Article 355 पालगा गवर्नमेंट इंडिया ने करी तौरे न हंगिने असम अदु हंगबदगिन असम NRC तौते याददना गेजेट गेरांग मयाम थोक्तन तौरिसि अदुना ताकबदी लास्ट अखोइन हाइनिंगदि परेंगतनी असम सी NRC अपडेट तौरिसि कनो इलीगल इमिग्रेंट ना मासी एग्रेशन तहनग्रेव असम दी पॉपुलेशन क्या लेबा मी 3.5 crore लाख करोड़ अहुंगा मखाई दी अबब ने असम पॉपुलेशन मागी मखाई दो अदुबु योगती मणिपुर दी अखोइदी लेटेस्ट सेंसस लाखपदा लाख कुनिपान कुंद्रा सागी वारी ने को 30 लाख के बिलो ने नत्रगा 30 लाख ने मागी मखाई दो अदुबु योगती अखोइगी ले होल पॉपुलेशन अंगांग नुंग अहन नुंग अदे शिरुम नारू मया पला टेररिस्ट के लोय मोय टेररिस्ट यावजरो मसिंग लोय थिरा कान अखोइगी ले होल पॉपुलेशन सिटी बिहार की वेस्ट बंगाल की झारखंड की मोगी सरदा यादन रिजेक्ट को वोटर दो अदुगी मसिंग दबो कोटी में हेले खोजी बात ब्रो बिहार कयानो करो क्यानो सर रिजेक्ट तौरदो वारी बोवा अपिक पजार खान 80 लाख सकेनो यादी अदुन ताकपदे अखोगी पॉपुलेशन जी इंडिया की पॉपुलेशन उफुलने अइना हाइजरिदी मणिपुर ददी असम ददी मी लाख 5 संगपा लाख 10 संगपदो मधु एग्रेशन ने मोइदी कनो पॉपुलेशन 3.5 crore लेबनिना करोड़ अहुंगा लाख यांखई की पॉपुलेशन ने असम दी अदुददी मीदु लाख यांखई गुम संगपसी एग्रेशन ने मणिपुर ददी 30,000 50,000 संगपसे दिस एग्रेशन ने कइना कांदा पॉपुलेशन रेशियो यंग मतम सिगी पोस्ट अखोइ खंगदबने अदा आइना खमदा मणिपुर आल्सो फेसिंग एग्रेशन ने अदा अखोइ तागद मोय कॉपी सो पाउमलेन दा थाजन गता दाउन येंगरे येंगोरमा 30,000 गुम नत्रगत इवन 10 to 20,000 से मणिपुर एग्रेशन है खुद मी याम दे सिंग दे येंगोने सिंग की डिस्ट्रिक्ट अमदु मी काम लेगे 1950 से येंगो 70 येंगो 80 से येंगो पॉपुलेशन डेंसिटी येंगो नत्रा दगी मयाम दु येंगबदा कमते याम नते मणिपुर पॉपुलेशन की सोमलपनदी बेली दे लेने सिंग दि कम लेपोते बको लाइब सिंग इलीगल इमिग्रेंट लाइने बको सिन स्टेट के मिम तो लेर मरोदा सिन स्टेट के लेटेस्ट पॉपुलेशन मोजे लाख मरी खर लेबनी हौजी लाख 3 कुंबा 8 कुंबा लेर मने बको अदो आई खमद चिल स्टेट से अखोई स्वाइद थीबन तो चिल स्टेट ता चिन ने दि कनो से म्यांमार की चिन से मी गम ले क्यों यिंगम चंग चंग आई लेन थाजे दि मी मंगा को लेम दो माल खो सोम लोई लेर मने मी दि या लेर मरो बाई दि वी नीड टू population census in the chill state as म्यांमार ता पसा हाइनर को कनो चिन दि मी लेम दो मान सोम याम कापसला जाने बको हाइ लाई हाउ दो फरे चिन स्टेट टू दि पोथाजो हौदे मी रेन फते दाकुदरा दे स्कूल जुले होबजाल दे काइमे ते पृथ्वी चाकोतबदा म्यांमार से नंबर 1 2 मोय बांग्लादेश को मोय लमजिन तानजरी नि बको अदुदा म्यांमार मक ते हेली मोय हिंदोनि तौनरी अदुगी लेबा मणिपुर दे मोय खोंग तासलक पासी दि नुआइरे ड्रग मक थारसु असोम थाबदी खरि मागी स्क्वायर किलोमीटर थाबदे रुपा 5 पे मे खोय रुपा 50 पिदु चाब हाय हंगाम हाय खोन हाउदु हवाई रे खौ ngaय हाउदु मी जु फगलमनि खोदि मैतै मचा नागा मचा के मी फगलपोनेबो मी टॉप से ला ला खोई लम जे लौबदा खोइना अदुम पिथोइने लो 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 ता 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 अदु लेबा नि मको अदु नुआय बजि मोइदि ओइरे अदु आइना हाइजैदि सरवाना सोनोल हाइबा चमाने कोइ एग्रेशन थोइनि मणिपुर से मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम मसा बांग्लादेश अखोइना कनो सिंदो लोरे म्यांमार सिंदो लोरे नत्र बर्मा हाइगे अरिबदा अदुगी पोनि अदगी सरवाना सोनोल अनि सुबा 2007 नो हाइसिना मसिगी NRC के तौबा इलीगल इमिग्रेंट खंदोपा फॉरेनर खंदोपा डिपोर्ट तव सुंगा मोय कारण कान गमने हा कान पॉलिटिकल विल नम लेर कान पॉलिटिकल स्पेलिंग मैम खंबिरे विल लेदी सुरतु नते को WILL पॉलिटिकल विल नम तौरगे न खनबा मा अमा चंग है हुजी बस अलिदना बस चललगे चललेबा को अदम चलन दौने बस चलन बाइसी बस चलले ना इन चीफ मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर बस चलले यिंबियु हाइबगी मथौ सुवा तादे चलन बासी मोय मथौ निमी मथौ तौबदा आइगे थौ तौबदा आइना आइगे कनो अचीवमेंट ओइना लौदौ नतेबा दिस इज द नॉर्मल ड्यूटी ने गवर्नमेंट गी अदुना याम कन्ना क्रेडिट लौबदि चुमदे अदु चलहन बिउ सही खुदिंगी आई वाखनदि टेररिस्ट खतंग कापथो कापसिन खरा तौबिरो हाइन लै नत्रगदि मोइना थिंगनिंग मतम थिंग कनेबो को एनीवे दैट्स डिफरेंट स्टोरी नि अना पोलकिंग विल लमा दका ले बस चलहन मदु माइना अखोय NRC अपडेट तौरहन लगे हाइबा अखोय की हुजि कारी सरकार लैरिबा MLA असेंबली सिना अदगी गवर्नमेंट से पोके विलम संगे दु सेंटर द विल थम कांदा NRC तोरकदोइनी पामुलेंग लोइन चेंगिदोने दाइदा अदगी इन री सेक्शन 6A of the Citizenship Act 1955 है ना कतंग नौ 2023 की केस नि अदुदना मु कई हाय कांदा खोगी पर्टिकुलर नॉर्थ से माय बॉर्डर से फेंसिंग तौदबा पोरस ओइ बाय मा आइदि पोरस का हाइदे कोई पोरस हाइदि लिथोलुसिन याबदुने कोई पोरस का नत्रे याम साखोट पले बांग यूरोपियन कंट्री ने कोई मतौ तमगा मोदि फ्री ट्रेड पॉलिसी तौरिन
without visa passport yaudana European countries lo chape ya Poland porang di Norway norang sai border gam de leite som angang som to bong sane moi di ko moi de khoi di tammi khoi di koiram India da pun ding ai de khoi di border se ko free tha do thamam me khoi porous kan te free border adon we are more advanced in European country in the area of border management khoi advanced oiram that's different thing adon si se kai hai kan da porous border laibarina clandestine khoi inflow of illegal immigrant haina Supreme Court law thoya Sumabuni ko ina haja law dani ko para number 240 to 50 da pirong Supreme case harong thai khaga paw phai mayam Supreme case maji sajen aksang sajen oina ko case more than 560 pages ka ko thaba moi pale ben adu da para number loram da 246 47 da Supreme Court na particularly manipur su palle se da illegal immigrant mayam je sangam mani haibe khudam phange kai no border do phatre mi sang do subu chekpan wang na khar ga chekpan mathak tu da electric wire ga thamdana kano kari ko mingjing yung khatra to ka sangoi du ne ba kai mai ta di amju sangani amju sala roi na tra rang purani adagi tim nongme sa om pura khari yola mani musa khari na tra khale horani amai ta dum tawle ba ne aduna adugi wari ni si case da haire adu sima ade mathang da em haijari sina document kha laire illegal emergency manipur da PAOLIENLAL HAOKIP na haiba do mai nataba document khara laira me ko chang ai se adu ta ga di magi theory du landuri ba adu number 1 da akhoi gi kanoni masi file noting of RCIR under Secretary Minister of Home Affairs on 4/6/1973 da regarding rehabilitation of Kuki refugees kind refugees international border par torpodo par di hindi ni lan torpodo international border cross torpa by virtue of persecution adu dubu refugee ko ko sai refugee na te internal distress person ko refugee di international border cross torpa by virtue of persecution na te ko persecution adu torpodo adu refugee ko refugee laire file noting the iram ni ministry gi under secretary government India na adu ga haire kari haire hujiki du da 500 families or 240 person she factare difficult establishing their nationality difficult way she helamasu government phangi 540% 50 families phangre wari ni ko government document ni ko government India gi government Japan ni nate ko simalaire adugi mathangda moi si 1982 gi amasu lera me 1982 gi sina resettlement of 23 Burma or repatriate families living in Senapati district Taroga 1982 ki condonation of delay and release of fund ga piramene fund mayam ga to pi hili yauri hida adu di potu dum lai re aba du singdu hojibu lai sakre khangde smai tawduna 1982 ki documents su moi da paisa ga pira thama mena refugee jing ja yaur me ade mathang da mu yaur sina kano da masimakti si ki PAOLIENLAL HAOKIP nate sina CDP Paukai HAOKIP matam dugi member of parliament Lok Sabha gi manisana aiba manipur gi outer gi man letter mi gi June gi tang 1973 da adugi letter du da approximately chawrak na haiba maitero da 1500 refugee family laire man i gi matam du da posum thola dra sidi sum document khala mani laitaba yam yawram doini di sidi khoi gi tip of the iceberg adu neba tips ne sidi makha da iceberg chawle am ha adu jahaz ka kai to ne jahaz un macha dum uba singdum dum uba chingnau dum uba amung di chamwa le chingong chawm do ab ga ha kai ten de tan si na tra te tani kai so mai kai bo ne iceberg thin bo ne si the tip of the iceberg ni 1500 refugee le halau thokra 1972 da mana parliament da letter tha ba adi ama government manipur gi kui da bida 2023 gi constitutional cabinet subcommittee seme natra adu da lepa hockey tu yaure man sia person oire adi di awang boy newma yaure adi khoi gi ts basinda kuma ulog ju yaure moina to da very clear oire kai haire haurakpani ko jaga ka ki wari ni moi to manipur puna makinati adu da moina phangi kaya phangre identification of 2,480 person in the 5 district covered by the exercise adu kai di iri sa tenopal da du ada kamjong karang iri se 2,480 phange nadra immigrant bu foreigner bo phangi ba khadi potok se lai ri ba adagi di sima di khadang sathi sima di kanate direct document nate but we can use a collaborative evidence collaboration evidence di main evidence da in addition to phajana ba ko adu collaborative evidence ka wi sina Facebook ki data record amadi yarak pani masina kai yarak kon haga meta international migration flow data set hai moina yarak pasi 70,180 move from Myanmar to India Myanmar to India Myanmar ki chakhi baji
इंडिया दा हाइबे वानी मणिपुर इंडिया नि ना आइन खाम मणिपुर ना मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा की वारी ने संगम दुसे अदु मणिपुर दि सना लेबा नि ना बॉर्डर कम ते लेजदबनि ना मणिपुर ना आया काप्सुलम दो माले अदु सिदि कनो ते सिदि कीरे 7,180 हायबा मी मसिंग से अदु गा मादि सिदि पूरा डाटा आंते फेसबुक ते कनो थागलक पदि फंगबनि को सिमाय ख लेरे आई पोथोंग नते अखोई कनो द मोइना प्राइम मिनिस्टर द मेमोरेंडम थागिबा आइगोन कॉपी हम थारकपा मने पीपल्स अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस मणिपुर ग्रुप से मागी द एनेक्स द सिम यावरमेबो को अद आइना हुजि वाइ सु थालोना पुथोरक थेंगलबा अदुना ताकपदि इलीगल इमिग्रेंट मणिपुर दा संगे अदुना सर्बानंद सोनोवाल 1 Sarban Sono again Unit India in 2005 the high Dumaina Manipur is facing aggression Nekuzi. Aggression Akanang terrorist ko illegal immigrant across aggression Tower Leba Amanev. Aduna Quiro Mono Loxalaga illegal immigrant Manipur on top Manipur Motoka on Tokani Kalaga Atopa Lamum on Tokanev. Kuki homeland kind of illegal immigration land has land of heaven for illegal immigrant kan on thoga maming parliament hong do tawra ne bakhala akhoi mayam na minai oiraga moi kuli gi oirana poka thangdok tana akhoi gi nupi singna ga moi gi akhoi gi kai ta helper ga oidana ko train janga ne hamne akhoi na kuli gi oiga poka thang ba gi type sin hawai lilam na even 21st century ga haibra ada gi type tu lakado ba kuidre adar masida akhoi makeup thokom change do PAOLIENLAL jisu HAOKIP sisu MLA sisu honorable sisu mana ko makeup thon gi room pire akhoi na mama thagali se mana Facebook tom thagat pado pet na om thagat pado na akhoi se makeup thok gi room pire aduna masi aina khambada PAOLIENLAL se koi Manipur da lairi ba mi ma makeup thon bagi step ta yaw ba nupa amani hena akhoi na ma thagat pa su yai aduna masi makeup thodraba akhoi makeup tholak pada phak tarani karam le mo akhoi serial le mani ko adu gi wan yam fazaba phumni hujik leiriba miyam makeup thokpu ge matam moire makeup thokdrabadi tungda oirakadoriba makeup tholokpa matam do oirakadoriba Manipur dudi miyam na sa tawdu Manipur ki film ma Manipur leramdawi film do oirakpu yai haiba yamna khogi kiningai oba film do lakpu yai haiba ni makhata village anoba recognize to busa si lo do leiri sidi khogi akhoi lairi si smain tawdana akhoi ki kanon action kanon kawre Manipur Hill Area District Council Act 19 kanon sia Shidi laisi yak very clear ni minimum 50 household yang khai leidau ni moi ani kha macha ma leader am poyaga maga mainu pido to ga village sem ya poti 50 household legada bani ade clear land ade demarcation to do ni sibu oini village ki boundary adu approval from forest department dagi approval ma changi adu ga recommendation from local district council dagi recommendation changi si mayam ji tawdana layer ma forest city not recognized, not counted as a forest village in Lodre. Adu di kaino bapta de lo de letre adu di takai ba yare government bulldozer tawga akhoi UP na UP gi de akhoi aditna si akhoi bulldozer government khangnai ne amai tawdana akhoi government bulldozer thojal laga loi takai ba yare village sing du di kaino ek te yaujaba ne 50 household minimum adegi clear land oidoni land du demarcation tawdoni forest department approval lodoni adi approval amu local council lodoni adu yawdon tawram masing dudi takhai adone akhoi akhoi sarkar sina adu gumbagi post leitaba akhoi ji paktaw tok sambai wari ne ba adu ene khambada I appeal akhoi lambi selhamadu maina si forest ju bulldozer tawang takhai bina ba appeal tawja yes khoi tangpaki mafam da sui khoi ge lona yada mafam da sajil mem takhai ge ba leire do maina singi mafam sing da su leiri ba film sida takhai ma thau tai ba dun aroi ba su jakiran